Ibintu bisa naho bihindutse ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uko ibintu bigenze kugeza kuri ubu ngubu bisa naho AFC M23 ikimara kwimurwa ikirukanwa ku gitutu gikomeye cyane cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo hubahirizwe ibiganiro by'amahoro, by'umwihariko amasezerano ya Washington yasinywe mu gihe M23 yari iri kwa divansinga ndetse ikubita itababarira ingabo za Leta ya Kongo FARDC ndetse nabo bari bafatanyije nuko ikigarurira ibi bice birimo Kabunambo, Sange na Purene n'ibindi bice bitandukanye aho yari yarafashe n'umujyi wa Uvira. Ngira ngo murabyibuka neza ko ibi bice yabifashe mu gihe ibiganiro by'amahoro byari bikomeje i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bikavugwa neza ko aricyo cyatumye itegekwa kuva muri ibi bice yafashe mu gihe ibiganiro by'amahoro byari biri kuba. Ibi rero bisa naho bihindukiye kuri Tshisekedi kuko M23 kugeza ubu isa naho itagishaka no kugaruka muri ibi bice yamaze kuvamo muri Purene ndetse no mu nkengero zaho za Sange, za Kabunambo ndetse n'ahandi na za Remera. Aha hose M23 yamaze kuhahara, ariko amakuru agezweho M23 yamaze gupakira ibikapu, intwaro ziremereye cyane. Abasore b'abakomando baca inzira, aba bose bamaze kugera imbere ku mirongo. Biremezwa neza ko M23 yamaze gufata yerekeza i Kinshasa. N'urugendo rurerure M23 itangiye, ariko bitewe nuko n'ubundi abasirikare bayo bari bagiye baca mu bice bitandukanye bya Warikare, za Kisangani, abandi baherereye hariya mu mujyi wa Bukavu. Aba basirikare bivuga neza ko bari bagiye bapanwa ndetse basa naho bamaze kugenda bazenguruka inzira zizanyurwamo. N'ubundi benshi bemeza neza ko M23 yari yaramaze kubipanga ku buryo bukomeye cyane. Noneho Tshisekedi arabigenza ute? N'amakuru atugeraho yemeza neza ko ubu tuvugana M23 yongeye kumvikana ya divansinga mu bice bitandukanye nyuma y'uko hagaragaye amashusho mato ya M23 ifite ibikoresho karahabutaka, ibikoresho bipakiye, bisa nkaho iri kwerekeza mu rugendo rushya kandi rurerure. Kinshasa ni kure ndetse bisa nkaho M23 yamaze kwitegura, aho ifite imodoka by'intambara. Ibi rero bikaza kugaragaza neza ko FARDC ishobora kuza gutungurwa igasanga intambara yari iri kurwanirwa hafi n'umupaka w'u Burundi noneho iri kurwanirwa hafi n'umurwa mukuru, ibyakomeza kubashyira muri riske ndetse muri danger zikomeye cyane. Ni inkuru zemeza neza ko ubu tuvugana abasirikare ba M23 abenshi bari mu bice bitandukanye bya Purene mu nkengero z'umujyi wa Uvira, uretse ko hari amatsinda akomeye cyane y'abasirikare bagumye mu birindiro aho bamaze gufungira, ariko ngo hari abandi basirikare by'umwihariko boherejwe na General Sultan Makenga bari bamaze igihe bategurwa ndetse bakora imyitozo ikomeye cyane, berekwa map cyangwa se ikarita yo kwerekeza hariya za Kinshasa ndetse no mu zindi ntara. Bisa nkaho Tshisekedi intambara yarazi ko ifasha agahenge, ariko ari bwiri kwaguka kandi igenda yaguka imusanga, mu gihe perezida w'igihugu cy'u Burundi we navuga neza ko agize imana M23 ikaba yigiye inyuma h'ibirometero bike basi akaba yabona guhumeka, kuko yavugaga neza ko ataryama ngo asinzire mu gihe M23 ibisa naho iri kumuhumekera mu bitugu neza ku mupaka. N'ubundi ntabwo iri kure, ariko bisa nkaho yabaye isubiye inyuma nk'uko byagiye bigaragazwa. Ni inkuru zigaragara aho abasirikare b'igisirikare cya M23 bamaze kwitegura ndetse bambarira urugamba. Biravugwa neza ko ku kibuga cy'indege ahangaha, ikibuga cy'indege nyine yaba za Karemi ndetse n'ahandi M23 na Karehe hose ikontorora, hamaze kuba hategurwa amadrone ndetse n'akajugujugu z'intambara zizifashishwa mu gucunga umutekano w'ikirere ndetse no guca inzira kugira ngo byorohe, kuko M23 amakuru yagaragaje neza ko izifashisha imodoka z'intambara ziremereye cyane n'amabatero menshi cyane. M23 benshi bibazaho aba basirikare bamaze guturuka, ariko benshi bahise bibuka neza ko hari abasirikare bagiye bakora pass out ndetse benshi cyane hariya za Kakatindo, Izagoma ndetse no mu nkengero zaho ho General Sultan Makenga yababwiraga amagambo ko gahunda ari gukuraho leta ya Wajinga, ndetse benshi bamaze kuvuga neza ko uyu mugabo afite imipango ikomeye cyane, kuko ibyo yavugaga ubwo abasirikare bari basoza amasomo ya gisirikare by'umwihariko bo mu matsinda akomeye cyane y'abakomando, yababwiraga neza ko gahunda ari imwe. Gahunda rero ngo yatangiye, bisa naho Tshisekedi yarazi ko amaze gukira ndetse yumva neza ko imirwano isa naho igiye gufata agahenge.
kubwo kuba abo yari yaramaze kuba yahereza amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi birombe bitandukanye bari bemeye gushyira igitutu kuri 23 ndetse kubera ngo ibiganiro by'amahoro ikemera kuva muri ibi bice ariko kubivamo nibyo bibaye bibi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. Biraza kwibazwa niba abasirikare ba leta ya Kongo benshi baza kuzenguruka bagaturuka muri ibice bya Uvira babarizwamo bakaza kujya kugerageza guhangana na 23 mu bice iri kwerekezamo, kuko bisa nkaho yabakinnye umutwe igenda ishyira ibirindiro bitandukanye. Twajyaga twumva amakuru ndetse tukayabageza aho avuga neza ko 23 za Warikare ndetse n'ibindi bice bitandukanye za Kisangani n'inyuma yaho yagiye ihagaragara ndetse ihakora udutendo duto benshi bemeza neza ko izi ngabo zari zamaze kuzenguruka ibice arizo ziza kujya zizitira ku buryo bukomeye cyane izije gutanga backup, maze abasore ba 23 bari ku mirongo y'imbere ku rugamba bakadivansinga Kinshasa irazuye. Benshi bavuga neza ko ubu Tshisekedi ibyo yavugaga ndetse ashobora kuba agiye gushira ivuga amagambo, kuko aba basore bari batarigera bagerageza kwataka ibi birometero berekeza hirya. Biravuga neza ko 23 ibingibi rero yabipanze ndetse yamaze no kwitegura. Abasore ba mbere bari imbere ku rugamba ndetse bamaze kugenda baca inzira, abandi bari buze gufata amamodoka y'intambara ndetse kuko inzira isa naho yamaze kuba nyabagendwa. Uretse ibirometero bizaba bisigaye bisa naho nabyo atari bikeya, abasore bazatangira guhura wenda n'ingabo za leta ya Kongo mu bice ziherereyemo ku madefense yazo, bakaba batangira kurasana tukajya twumva inkuru zikomeye cyane, ariko ubundi ubu ntabwo byoroshye na gatoya. Tshisekedi we akomeje gushya ubwoba nyuma y'uko ku munsi w'ejo uyu mugabo yakomeje kugenda agaragara mu bintu bisa naho bidasobanutse ubwo yari yitabiriye irahira rya Yoweri Kaguta Museveni, perezida w'igihugu cya Uganda, biza kurangira mu gihe cyo kumwakira ndetse ngo nawe yakirwe nk'abandi bashyitsi bari baje gushyigikira Yoweri Kaguta Museveni. Uyu mugabo arabura ndetse benshi bahise bavuga neza ko yatashye kugira ngo ajye guhura ngo na Emmanuel Macron wari uherereye mu gihugu cya Kenya nk'uko bigenda bivugwa. Uyu mugabo rero bivugwa neza ko akomeje gushya ubwoba ndetse agisha inama mu isi n'umugenzi ku cyo yakora mu gihe yamaze kumva neza ko intare za Sarambwe zamaze kwadivansinga zimusanga i Kinshasa. Ni amakuru aturuka mu bice bitandukanye AFC 23 yamaze gusohokamo ubu tuvugana: Kabunambo, Sange n'ibindi bice bitandukanye, Ruvunge, ibice nka Remera, ibice byinshi cyane muri Plaine d'Ruzizi n'ahandi hose. Igisirikare cya AFC 23 cyamaze gukuramo ibirindiro ndetse cyakuyemo n'ibikoresho byabo byose. Amakuru aremeza neza ko ubu tuvugana abaturage batuye muri bice barakaye cyane nyuma y'uko 23 itegetswe kuhava bitewe n'igitutu cya leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo imirwano yimuriwe mu baturage ndetse bisa nkaho harimo n'abaturage bafite imbunda ntoya nk'uko byamaze kugenda bigaragara. Ese ni 23 cyangwa n'abaturage? Byamaze kugaragara neza ko abaturage bakoze imyigaragambyo ikomeye cyane ndetse bamaze kugenda bazinduka bagaragaza ubushake bwo kuba bereka iki gisirikare cya leta ya Kongo ko batakifuza ndetse bifuza 23 mu mirwano ikomeye cyane irimo n'intwaro gakondo. Abasirikare bari muri ibi bice bari kwicwa uburyo bukomeye cyane, bari kurasana n'abaturage. Abaturage bafite imbunda, benshi baribaza aho zavuye. 23 ishobora kuza gushinjwa guha abaturage imbunda. Ibi ariko biragaragazwa nuko abaturage aribo bari guhangana n'iki gisirikare cya Wazalendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo batibagiwe n'abarundi. Amakuru avuga neza ko abasirikare ba Wazalendo bamaze kugwa muri ibi bice ari benshi cyane bitewe nuko abaturage bafite ikivunge, bafite imihoro, bafite n'izindi ntwaro gakondo, bafite n'imbunda, barimo bahangana n'abaturage, bahangana nyine n'iki gisirikare. Biravugwa neza ko abaturage nabo imirambo yabo yuzuye muri ibi bice, ariko kandi bikagaragara neza ko bitewe nuko abaturage ari benshi cyane ndetse bisa naho bari gusenyera umugozi umwe, byagoye izi ngabo ndetse ziri gupfa ari nyinshi ku rwego rwo hejuru. Ni induru ziri kuvuga mu bice bitandukanye by'umwihariko muri Plaine. Abaturage barakaye cyane, abaturage kandi baratera amabuye abasirikare. Ibintu birakomeye cyane, abasirikare batangiye gusubira inyuma bitewe nuko kurasa aba baturage binagoye bitewe nuko n'ikivunge. Barimo barazenguruka ibice birimo abasirikare, dore ko abasirikare bataragira muri ibi bice ari benshi cyane nkuko biri kugenda abigaragara. Ni amakuru agaragaza neza ko abaturage barakaye cyane, batishimiye na gatoya ibyo igisirikare cya leta ya Kongo kiba gikora mu bice bitandukanye. 23 kimara kuhava abaturage bagerageje kugenda bayikurikira, abandi bagaragaza neza ko 23 yari ikwiye kubiguma muri ibi bice, ariko ntabwo byakunze. Icyatumye barakara bose birara
mu basirikare. Ibintu birakomeye, intambara y'abasirikare n'abaturage iraza guhoshwa nandi ko abaturage nabo ari benshi cyane ndetse bafite n'intwaro, aho benshi batangiye guhibisa neza ko harimo na M23 yari yacuze uyu mugambi wo kwica abasirikare dore ko banapfuye ari benshi. Ni inkuru zigaragaza neza ko ibiri kubera muri iki kibaya cya Ruzizi ndetse cyangwa Rusizi bitewe nuko buri wese ahita bisa nkaho hari ibintu biteye ubwoba. Ni amaherere M23 kimara kuva muri bica abaturage barebye kuyimuka bayikurikira bisa nkaho bibagoye, bahita bigira inama yo gushyira hamwe abafite imihoro, abafite intwaro gakondo, abafite iki. Ibi byose biraza kugenda bigaruka kuri aba abaturage ndetse benshi bavuga neza ko izo wazalendo zishobora kuza kubareka maze bamara guhosha iyi mirwano zikaza kubiraramo zikabavuzamo amasasu, ariko benshi bagashimangira neza ko ubwo abaturage bamaze kugenda bafata imbunda, ahubwo hano hagiye kuba imirwano ikomeye cyane y'abaturage n'izi ngabo, aho bizagorana kugira ngo habe hagaruka umutekano. Ibi byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika biraza kwishyirwa ku mutwe kuko bisa naho wenda kuyihana cyangwa ngo ayifatire ibihano, ariko imiryango ishinzwe amahoro ndetse n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu irakomeza kugenda izamura ibustinga izi event zikomeye cyane ziri kubera muri ibi bice nk'uko biri kugenda bigaragara. Abaturage benshi cyane bafite urusaku rwinshi cyane, harumvikana imbunda ntoya muri ibi bice. Ibisa nkaho abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babonye akazi gakomeye cyane, bisa naho bitandukanye nuko barwanaga n'igisirikare cya M23. Abaturage mu masantere menshi cyane mu baragenda mu muhanda ariko bikarangira batemye abasirikare bakabarasa, hakaza abandi baturage nabo bafite imbunda bukurasana. Ibintu birakomeye kandi abasirikare kuko baba bagaragara bisa nkaho birohorohera aba baturage gukomeza guhangana nabo, mu gihe aba basirikare bari gutungurwa hashira umwanya bakongera bagatungurwa n'amasasu. Bivugwa neza ko ari imbunda zifitwe n'abaturage. M23 bivugwa neza ko yavuye muri ibi bice, nubwo benshi cyane mu gisirikare cya Leta ya Kongo ndetse na Leta ya Kinshasa batangiye kuvuga neza ko ari M23 yamaze kuba ijya mu baturage, gusa nta kibigaragaza ndetse kibyemeza, ahubwo haravugwa impfu nyinshi cyane, abaturage barapfa, abasirikare bagapfa, ibintu bisa naho bikomeye cyane. Ibi byose kandi biraza kugaruka kuri Leta y'u Burundi, nayo yakomeje kugenda yenterevena muri intambara ku buryo bukomeye cyane, aho yakomeje kugenda nayo iza muri ibice abasirikare ba M23 bavuyemo ikifatikanya n'izi ngabo za wazalendo ndetse n'abasirikare b'izi ngabo za Leta ya Kongo. Abaturage ni benshi cyane mu mihanda no mu dusantere, bisa nkaho bitari buze koroha mu gihe abasirikare ba M23 nabo bamaze kugenda bazinga ibikapu nk'uko byagaragaye, ariko nabo bakaba batari kure cyane kuko batangiye kugenda bafungira aho bageze ndetse bakaba basa naho batangiye kugenda bashyira defense zikomeye kugira ngo igihe icyo ari cyo cyose haza kuvamo izi mbogamizi babe bagaruka mu bice byabo. Ariko nanone hari inkuru zivuga neza ko ibi bice bishobora kuba M23 nta gahunda yo kubigarukamo ifite, ahubwo ari ukureka igisa nkaho kigiye kuba ku butaka bwa Kongo, aho bivugwa neza ko Tshisekedi atazemererwa kongera kwiyamamaza indi manda ndetse no guhindura itegeko nshinga, kandi ibi byose biri bugufi ariho hazaba igikomeye cyane kimeze nka kudeta, ndetse Tshisekedi asa naho ari gushukwa ndetse bivugwa neza ko ari kugambanirwa ku buryo bukomeye cyane. Ni inkuru zigezweho nonaha, zikaba inkuru zizindutse zivugwa, ni inkuru zituruka mu birometero 3 gusa uturutse mu mujyi wa Uvira. Na makuru kandi akomeje kugenda avugwa n'abaturage babyiboneye, ariko kandi akaba amakuru yihutirwa nonaha tugeraho tutabura kubabwira. Byamaze kwemezwa neza n'abaturage baherereye muri ibice, by'umwihariko abaturage barwanya hafi ndetse banga urunuka igisirikare cya Leta ya Kongo, nk'uko bakomeje kugenda babigaragaza kuba bashyigikiye AFC M23 mu bikorwa byayo. Aba baturage kandi badutangarije neza ko General Masunzu yaba yamaze gupfa ndetse nk'uko bigenda bitangazwa. Aba baturage baravuga neza ko uyu mugabo General Masunzu yari yaje muri ibi bice nyuma y'uko AFC M23 ihavuye, ariko bikaza kwemezwa neza ko M23 kimara kuhava hagaragaye wazalendo nyinshi cyane zisa naho zibyina intsinzi, ndetse nyuma haza bamwe mu bayobozi b'igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC ndetse n'abarundi. Bivugwa neza ko abangaba bose bari bagerageje kuza muri ibi bice kugira ngo iki gisirikare cya M23
kize guhita gisimbuzwa abandi basirikare b'igisirikare cya leta ndetse n'abarundi bagomba kuhashinga ibirindiro bikomeye cyane mu mutekano wakajijwe. Bivugwa neza ko uyu mugabo yahaje ndetse nubwo yahageje yihishayisha bisa nkaho atifuza ko abaturage bamenya ko yahageze, ariko benshi bamaze kwemeza neza ko abasirikare b'igisirikare cya 23 burya batarashira muri ibi bice, bisa nkaho hari icyo bari bategereje. Biravugwa neza kandi ko hari imitego ikomeye cyane irimo amagrenade ndetse n'ibindi byagiye bitegwa muri ibi bice. Benshi bemeza neza ko ari byo bimaze guhitana uyu mugabo General Masunzu uvuka mu Banyamurenge, ariko akaba umwe mu bagerageje no kubatsemba ngo babarimbure nk'uko byagiye bigaragazwa n'urupfu rwa General Ruhunda Michel Makanika wagambaniwe n'uyu mugabo. Bavuka mu Banyamurenge ndetse babanaga mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC, akaba ari we uba uwa mbere mu kumugambanira ubwo yamuhamagaraga kuri telefone bakaza gutrakinga telefone y'ubwo yamubeshyaga ko nawaje kujoininga igisirikare cya Rwirwaneho, nuko drone igahita imurasa gisohoka mu ndake. Uyu kandi bivugwa neza ko amaze gupfa, ariko umurambo we ntabwo abaturage babashije kuwufata amashusho. Gusa abaturage bavuga neza ko bakimara kumva ibintu bisa naho bidasanzwe biri guturika abari mu mazu basohotse, ndetse aho bisa naho hari imodoka zigera kuri 6 zicunze umutekano ndetse zicanye amatara. Abaturage bemeza neza ko muri uru rukerera bamaze kubona abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse birukanka amasigamana baterura umuntu. Bivuga neza ko ashobora kuba ari General Masunzu. Ntibiramenyekana niba uyu murambo ari uwe, gusa umusirikare ukomeye cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo aguye muri ibi bice. Ibintu bisa nkaho biteye ubwoba. Uyu mugabo uhaguye kuri finale wananiwe kuhagwa imirwano igikomeye, bimugendekeye bite ko AFC 23 yaba ifite ibitendo bikomeye cyane iri gukorera muri ibi bice mu buryo bw'ibanga rikomeye? Uratekereza byagenda gute abaye ari General Masunzu wishwe ndetse akagwa muri ibi bice? Benshi bavuga neza ko Abanyamurenge baba babonye agahenge kuko numwe mu basinyiye kubamara, ariko kandi na 23 nubwo yamaze kugenda iva muri ibi bice, benshi bemeza neza ko ubu ngubu byaba bimaze kuba inkuru ibaye kimomo nk'uko bigenda bitangazwa. Bivugwa neza ko uyu mugabo yaguye muri ibi bice ndetse atari wenyine kuko haturitse ikintu kiremereye cyane. Benshi bemeza neza ko gishobora kuba ari icyasize gitezwe, abandi bakavuga neza ko ari amakompura yarashwe. Ibi nabyo turaza kubikurikirana nuko twavuze ko iyi nkuru tugomba kwibagezaho turabambere kugira ngo tuze kugenda tumenya izindi nkuru nazo tuzibagezeho zijyanye n'uru rupfu, koko niba ari Generali uyu mugabo wazengereje ubwoko bw'Abanyamurenge. Uyu kandi akaba umwe mu bagerageza kuba bakora ibikorwa twavuga neza ko ari byo kubatsemba uretse na Minembwe. General Masunzu kandi ni umwe mu bataragiye baripfana, bagiye bagaragaza neza ko Abanyamurenge bakwiye gutsembwa, nubwo bivugwa neza ko abavukamo, ndetse bikagaragara neza ko General Masunzu yazanywe muri ibice mu rwego rwo kugira ngo akomeze gukora ibi bikorwa bye bisa naho ari gukora iyicarubozo, kandi yoherejwe na Kisekedi nk'uko bivugwa neza ko amwizera mu bijyanye no gukora izo operasiyo zo guhiga ndetse no kumara Abanyamurenge. Hagiye hagaragara amashusho menshi cyane y'Abanyamurenge bagiye batemagurwa, abandi bakagaragara bari kubatwika, abagaragaye bari kuribwa. Ibi byose bivugwa neza ko uyu mugabo General Masunzu yari abihagarariye. Amakuru kandi turakomeza kuyakurikirana, gusa inkuru zitugeraho zituruka muri ibi bice abaturage bavuga neza ko bamaze kubyibonera ndetse bamwe bari bamaze no kubyuka nk'uko bimaze kugenda bigaragara. Ni inkuru imaze kuba, ariko kandi abaturage batubwira neza ko ibiturika byo byabaye byinshi cyane ndetse bisa naho biremereye, ariko bitewe nuko abaturage benshi bari bakiryamye. Ahagana mu masaha y'isa 11 ziburi minota mikeya basohotse mu mazu baza kubona ibisa naho ari ibitangaza. Abaturage kandi baravuga neza ko ibi ngibi rero bibaye muri ibice bishobora kuza kongera umujinya ukomeye cyane muri iki gisirikare cya leta ya Kongo, bikaza gusa nk'aho abaturage baza kubigenderamo iki gisirikare cya leta ya Kongo kibashinja kuba aribo babigizemo uruhare ngo bakaza kugambana. Kandi mu by'ukuri urupfu rw'uyu mugabo ntabwo ruramenyekana 100%, ariko ikigaragara nuko habaye ikintu kidasanzwe ndetse hagaragaye abirukanka cyane bajyana umurambo w'umuntu usa naho ukomeye cyane muri ibi bice ndetse bawushyira mu imodoka zihita ziva muri ibi bice zirukanka cyane bisa nkaho yarajyanywe mu bitaro. Biravugwa neza ko inkuru zose ziza kugenda zijya hanze gake gake, ariko amakuru agezweho ni uko General Masunzu we ashobora kuba atagihumeka
kuboneka. Ibi kandi turaza kugenda dukomeza kubimenya tubibagezaho, ndetse ntabwo twaza kubura kubibabwira. Ni inkuru zikomeje kugenda zivuga ubwo mu 2023 yamaze gukura ibirindiro mu bice bya Sange, Ruvunge, ibice nka za Kabunambo, ibice bitandukanye kandi nka Remera ndetse n'ahandi. Aha hose bivugwa neza ko Wazalendo zatangiye kuhanjama nubwo zifite ubwoba, kuko mu 2023 bivugwa neza ko hari abasirikare bake bakigifite muri ibi bice, bisa nkaho bari kugenda baneka bamenya amakuru, dore ko itanagiye kure cyane. Icyatumye mu 2023 iva muri ibi bice, benshi bemeza neza ko ari uko yahafashe mu gihe ibiganiro by'amahoro bya Washington byajyaga mbere, bigahita bivugwa neza ko ari nacyo cyatumye itegekwa kuva mu mujyi wa Uvira kugeza kuri ubu ngubu. Ni inkuru zikomeje kugenda zivuga neza ko iki gisirikare cya 2023 gikomeje kugenda kigendwaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ishobora kuba yaramaze gutamikwa na Tshisekedi mu bijyanye n'amabuye y'agaciro, maze mu 2023 ikaba ikomeje kugenda yicarirwa. Ni amakuru agezweho nonaha, inkuru zihutirwa cyane ziremeza neza ko hagati y'abacancuro ndetse n'igisoda cy'u Burundi ibintu bitoroshye cyane. Ese byagenze bite? Gusubiranamo gukomeye cyane hagati y'abasirikare b'abacancuro baje gutanga umusada n'abacancuro baturutse mu gihugu cya Rumaniya baje gufasha igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC kuri offre zikomeye cyane. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto, uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo, yagiye atanga ndetse akagaragaza neza ko afite inyota ikomeye cyane yo kuba igihugu cye cyabasha gutsindira urugamba. Nyamara yarabazanye bagiye bagerageza kumufasha ibyo bashoboye, n'ubwo urugamba rutaboroheye. Kuri ubu kandi yambaje abarundi, ingabo z'abarundi ni nyinshi cyane, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse banahana imbibi. Ni ukuvuga ngo ni igice gikora ku Burundi, ni igice cya Kongo, ni ukuvuga izi za Uvira ndetse n'inkengero zaho kuza ukagera za Kamanyura. Ni imbibi Kongo ihana na Kongo. Nicyo cyatumye ngo perezida w'igihugu cy'u Burundi yiyemeza kohereza abasirikare be kuza gutanga umusada ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo. Ariko bisa nkaho zabyama hari hagati y'abacancuro ndetse n'ingabo z'abarundi, aho bivugwa neza ko barasanye nk'uko byagaragaye. Abasirikare 12 b'u Burundi bahita basiga ubuzima, umucancuro umwe arapfa, abandi 2 barakomereka. Mu bakomeretse harimo n'abasirikare bivugwa neza ko ari 6 b'u Burundi. Byagenze bite kugira ngo izi ngabo zaje gusenyera umugozi umwe zose? Target arimwe ari kurwanya AFC 2023 yobowe na General Sultan Makenga. Kuri ubu wanatanze itegeko rikomeye cyane ndibuze kukubwira kugira ngo baje gusubiranamo ibi byikoze gute, byagenze bite. Namakuru tugira havuga neza ko igisirikare cya Leta ya Kongo, ni ukuvuga ngo abashinzwe gupanga urugamba mu gisirikare cya Leta ya FARDC, igisirikare cya Leta ya Kongo, bari bamaze kuba barimitse ko abanyangora n'abasirikare bangora ngo bazajya bakurana n'abacancuro umunsi ku munsi, akaba aribo birirwana ndetse bakaza kuba ari bafatikanya mu bijyanye no kuba bagurutsa drone ndetse n'ibindi bijyanye na tekinike na tactique z'urugamba, ariko ibinyuze mu kirere. Nuko ibyo biruzuzwa, ariko kandi ibi bikaza gupangwa mu gihe abasoda b'u Burundi aribo bari bamaze igihe kinini kuri ubutaka bwa Kongo, ndetse bakomeje kugenda bagaragaza ko bafite inyota yo kuba bafasha iki gisirikare cya Kongo gutsinda FCM 23. Ngira ngo murabizi abarundi baturukanye n'izi ngabo za Leta ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru, hakurya iyo bamanukana za Sake ndetse bamanukana za Minova, nyine baturuka iyo ruguru bamanuka mu mujyi wa Goma. Iyi ntambara bayirimo ndetse bakomezaga kugenda bagaragaza umuhate, ndetse baje kwimukira muri bice uko bagenda batsindwa basubira inyuma baza kwisanga barageze muri ibice biri kuberamo imirwano kugeza kuri ubu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Aha rero abarundi bagumye muri iyi mirwano, ndetse abasirikare bangura bo nta n'amezi 2 barahamara, mu gihe abarundi bahamaze umwaka urenga. Izi ngabo zangura rero zikiza zahise zishyirwa nko kwibere, niko nabivuga, ziba arizo zifatwa nk'izifite skills zikomeye cyane, zegerezwa abacanco ndetse n'abandi basirikare bake bo mu itsinda riba rifata amahugurwa yo gukoresha drone ndetse n'ikirere. No kuvuga ngo abarundi bahise bashyirwa ku ruhande, ku buryo navuga neza ko ari uburyo buri diregite, maze ingabo zangura zikorana n'iki gisirikare cy'abacanco ndetse n'ingabo nkeya za Kongo, maze biza kurangira igitero gikomeye cyane cya 23 cyahitanye abanyangura
Angola twarakikubwiyeho imirambo yoherejwe neza murangura, ndetse imirambo bivugwa neza ko ijya guruka ku kibuga cy'indege cya Kinshasa. Perezida w'igihugu cya Angola yari afite ubwoba, ndetse abaturage bari batangiye gushyira igitutu ku mukuru w'igihugu bamubwira neza ko abasirikare akomeje kubamarira muri uru rugamba mu buryo bw'amaherere. Ibi rero bikimara kuba, abasirikare ba Angola basa n'aho bagize equilibre nkeya, ndetse batangira kugira ubwoba bukomeye cyane, maze abarundi bongera kwiyegerezwa mu buryo bwaho ari nk'amaburakinda. Abarundi bundi barabarashyizwe ku ruhande. Noneho amakuru akavuga neza ko kugeza kuri ubu ngubu iki gisirikare cy'u Burundi cyaje kuba gisubiranamo n'aba bacancuro. Bivugwa neza ko batumvikanye ku byemezo byafashwe, aho abarundi ngo bashobora kuba bakoze amakosa akomeye cyane muri korodone bari gushyira mu makompiyuta bakoresha bakontorora ikirere ndetse no kugurutsa izi drone. Gusubiranamo umurundi wabwiwe ijambo n'umucancuro, akaba ariho haturutse gucyamirana ndetse no gukimbirana gukomeye cyane. Yamubwiye ko ari injiji ndetse ko batakabaye bakorana nabo, amugereranya ko ingabo za Angola arizo zari zifite discipline ndetse no kumva ibyo bazibwira. Aha rero niho havuye gushyamirana, abarundi bafatwa nk'abasuzuguye ndetse nk'abantu bamaze igihe kinini kuri urugamba, kandi bakaba bamwe mu bafatwa nk'inkingi ya mwamba, ngira ngo byagiye bigaragara. Ubwo rero hahise hatangira gushyamirana, abarundi bati ibyo se bimeze bite? Batangira guterana amagambo, abarundi baza kwereka abacancuro neza ko n'ubundi bo iki gice bakibasanzemo. Niko hatangiye kuba habaho gutangira kurasana. Umurundi abafashe imbunda ntoya rimwegereye, imbunda ye agendana, abarashe umucancuro wa mbere, abarakomeretse bikomeye cyane. Niho hatangiye amasasu menshi cyane hagati y'abacancuro n'abarundi, bararasana karahava, biza kurangira bamwe bapfuye abandi bakomeretse, igikuba kiba kiracitse. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC guhosha intambara byabananiye, babura uruhande bajyaho. Bavugaga bati se turajya ku ruhande rw'abarundi, abarundi badufatiye runini n'ababanyi cyane, turaturanye kandi twaruhanye muri intambara, twarapfanye, twanyagiranywe, ndetse biza kurangira babuze uruhande bajyaho. Nanone bakavuga bati reka se tujye kuri abacancuro ko badufatiye runini, kwizi drone kuzigurutsa byatunaniye, n'isiko kuba twamenya ngo ziraza kurasa tutabishobora. Ibi kandi tubivumbuyeho tukaba twajya ku ruhande rw'abarundi, byagenda bite ko iki kirere kidufasha guhangana na mama 23? Biza kurangira bimeze gutyo, rubuze gica. Abarundi ndetse n'igisirikare cy'abacancuro bararasana, maze abasirikare ba FARDC baraho babura uruhande bajyaho, kuko ntabwo wajya gukiza amasasu kireka nawe ugiye urasa ukagira uruhande ujyaho. Nuko byagenze. None ubu biravugwa neza ko inama z'igitaraganya ziri kuba, ndetse abakuru akavuga neza ko ukuriye aba bacancuro b'abanyarumaniya yamaze gutanga itegeko rikomeye cyane. Itegeko bivugwa neza ko yahamagaye Tshisekedi akamumenyesha neza ko amasezerano bafitanye ashobora guseswa niba abasirikare bakomeje kugenda bicwa nabo yizaniye ngo baje kubafasha ndetse gufatikanya umunsi ku munsi. Ari nako bigenda hakurya Bujumbura. Tshisekedi arahamagarwa na perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na General Primo Niyongabo, bamubwira neza ko izo ngabo z'abacancuro zikomeje kubicira abasirikare, kandi abasirikare b'u Burundi baragiye bagaragara nkaho ari bo bafatiye runini iki gisirikare cya Kongo. Ibi nabyo byakomeje kugenda biba agaterera nzamba kanyina wa nzamba. Tshisekedi arabura nawe uruhande, araza kuba nk'abasirikare be, kuko ntashaka kwikuraho abacancuro, kwikuraho abarundi byo bisa naho bidashoboka, kuko ntacyo yaba asigaranye. Ngayo nguko rero abo basirikare b'abacancuro ndetse n'abarundi basubiranyemo, ndetse nakubwiye imibare y'abapfuye n'abakomeretse. Ibintu bikomeje guteza akaduruvayo, bikaza guha avantage mama 23 igakomeza kugenda yadivansinga mu bice bitandukanye. Amakuru atugeraho ni amakuru ateye ubwoba, ariko akaba amakuru ababaje ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Ingabo z'u Burundi benshi baremeza neza ko abamaze gupfa ubu tuvugana barenga 200 nk'uko bitangazwa. Ni igitero gikomeye cyane cya Red Tabara mu ishyamba rya Kibira, aho ingabo za mama 23 zagerageje kuba zigerekwaho ibi byaha, ariko benshi bavuga neza ko ntaho bihuriye, ntaho mama 23 ishobora guca ngo igere mu ishyamba rya Kibira rifatanye na Nyungwe y'u Rwanda. Ibi rero benshi bavuga neza ko ari amatakirangori, ahubwo uyu mutwe wa Red Tabara urwanya leta y'u Burundi watanze isomo rikomeye cyane. Ni inkuru igaragaza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyari mu mwitozo ikomeye cyane y'abakomando nk'uko basanzwe bakorera muri iri shyamba, ndetse haberamo ibikorwa bya gisirikare bitandukanye, amakosi ndetse n'ibindi bitendo. Aha rero ni naho Red Tabara ibarizwa. Uretse ko iri shyamba rinini, ubusanga igice cy'ingabo za leta zifite aho bakorera imyitozo. Red Tabara izi nyeshyamba zo ziba
ziba zifite aho zigenda zibundabunda zihisha, ariko benshi bemeza neza ko kugeza kuri ubu zamaze kubona ibikoresho nazo zamaze gutekereza uko zagerageza kuba zigaba ibitero shuma, ngira ngo bijya biba ku ngabo za leta ya Kongo ndetse ku butaka bw'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero basatiriye igice gikomeye cyane gisanzwe gikorerwamo training y'igisirikare cya leta y'u Burundi FDNB, ndetse bivugwa neza ko hari harimbanyije imyitozo y'abakomando bagenderaga ku migozi. Amakuru akavuga neza ko aha rero Red Tabara ikihagera nk'inyeshyamba bakoze imitego karahabutaka, ndetse babanza kuba nk'abayizengurukije aho aba basirikare b'igisirikare cy'u Burundi bari nuko baza kubatungura ku buryo bukomeye cyane, babinjiramo n'amasasu menshi cyane. Izi nyeshyamba zo zimenyereye iri shyamba, nuko ingabo z'u Burundi mu kugerageza kwirwanaho zisa naho zisubira inyuma zikagenda zigwa muri iyi mitego. Bivugwa neza ko ari imitego mibi cyane y'inyeshyamba, ahavugwaga amagerenade ndetse n'ibindi biturika muri iri shyamba, nuko ingabo z'u Burundi zisanze ziri gupfa ndetse imyitozo yari irimbanyije. Bavugwa neza ko abasirikare b'u Burundi bamaze kugwa muri ibi by'imirwano ikomeye cyane yabahuje n'iki gisirikare cya Red Tabara. Izi nyeshyamba, impamvu abarundi benshi bapfuye nuko aha bakorera imyitozo baba bafite ibikoresho byinshi cyane, ndetse yaba n'ibiribwa kuko baba bari buhamare igihe kinini cyane. Ibi byose bageragezaga kubirwanaho kugira ngo bitaza gusigaranwa na Red Tabara, ariko byarangiye Red Tabara ibacucumye, ndetse nubwo bivugwa neza ko nayo yatakarijemo abasirikare benshi cyane. Yari amasasu menshi cyane yumvikanye yiganjemo imbunda ntoya, ariko kandi bikavugwa neza ko abasirikare b'u Burundi bitewe nuko bo bari bari mu training ntabwo bari bafite ibikoresho basanzwe bakoresha ku rugamba. Ibyabagoye cyane bikaza gutuma habaho gutatana ndetse no gushwiragira, maze izi Red Tabara zikabirukankana zibarasa, ndetse ahari intwaro kugira ngo bahagere ntabwo byari buborohere. Abari barinze intwaro bivugwa neza ko aribo bagerageje kugenda bagerageza kwirwanaho kugira ngo Red Tabara itaza kubinjira ndetse ikabamburiza intwaro, nubwo bivugwa neza ko arizo bahataye. Biza kurangira Red Tabara izigaruriye. Hahise hasabwa ramporo ikomeye cyane yagombaga guturuka mu bato ya kabiri iherereye ku butaka bw'u Burundi hafi n'iri shyamba, nubwo yaje ariko yaje gusanga bisa naho byarangiye abo gupfa bapfuye. Igisirikare cya Red Tabara cyongeye kwigamba ibi bitero nk'uko bigenda bivugwa, ariko kandi benshi bakomeje kugenda bavuga neza ko leta y'u Burundi ikomeje kugenda itungurwa ku buryo bukomeye cyane, dore ko abasirikare bayo bo ku butaka bwa Kongo nabo bakomeje guhura n'uruva gusejya, nubwo bisa nkaho 23 yamaze gukora wizidoro bagiye kubona agahenge. Red Tabara yahise yadivansinga ndetse itangira kuba isomo rikomeye cyane. Komeje kuvugwa umwuka mubi rero mu gisoda cy'u Burundi, ndetse ibi rero bimaze kuba byo bikaza kuba nkaho bigiye kubizambya, kuko bigaragara neza ko bamwe batangiye kunugwanugwa neza ko Red Tabara yari yahawe amakuru n'abatavuga rumwe na Perezida Neva w'u Burundi bakomeje kugenda bagerageza kumuvangira. Biravugwa neza ko hari ingabo z'u Burundi zimwe mu bakomeye kandi abajenerali bakuru batavuga rumwe na Perezida w'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bagaragaza neza ko bashyigikiye uyu mutwe wa Red Tabara, ariko bikaza kugenda bikorwa mu buryo busa naho ari ibanga rikomeye cyane. Red Tabara ni abaturage ndetse n'abasirikare bagerageje gukora kudeta mu Burundi bakaza kumeneshwa, ndetse bangiwe kugaruka kuri ubu butaka, kuko nagerageje kugaruka kuri ubu butaka ntabwo byaborohera. Aba rero nibo bakomeje kugenda bagira abo bakorana bari mu gisirikare bagenda babaha amakuru. Iki cyari igitero gikomeye cyane gitunguranye kibaye kuri izi ngabo z'u Burundi hano mu ishyamba rya Kibira aho bakorera imyitozo. Ibintu bisa naho biza kuba bifata urundi rwego bitewe n'umubare munini cyane w'abasirikare bamaze kugenda abakigwamo. Leta y'u Burundi ntabwo irashyira hanze itangazo ryemeza neza ko bahawe isomo rikomeye cyane kuri uru rwego, ariko benshi baravuga neza ko uko amasaha agenda yicuma igisoda cy'u Burundi cyamaze no gukora iperereza kikaza kumenya uwagambanye akaza gutanga amakuru, kugeza ubwo Red Tabara iza kugenda ibirometero byinshi cyane muri iri shyamba ikaza kwisanga yatunguye ku buryo bukomeye cyane abasirikare ba leta nabo aho bari mu myitozo mu ishyamba rya Kibira. Ubusanzwe ishyamba rya Kibira ni ishyamba riherereye mu majyepfo y'u Rwanda, ariko ku butaka bw'u Burundi ni ishyamba kandi rikora kuri Nyungwe y'u Rwanda. Benshi banavuga neza ko ari Nyungwe yambuka ikagera mu Burundi. Ibi rero benshi bakagaragaza neza ko ari ishyamba rinini cyane ku buryo Red Tabara ibarizwamo ingabo z'u Burundi zananiwe kuyikuramo ngo zitsimburemo. Ibikomeje rero kugenda bibagora. Si ubwa mbere Red Tabara yambuka igasohoka muri iri shyamba igakora ibitero shuma ku birindiro by'ingabo za leta y'u Burundi ahagiye hatandukanye. Kuri ubu rero yabacucumiye muri iri shyamba. Iri shyamba kandi ni nini cyane ku buryo
bivugwa neza ko Red Tabara yagiye ibirometero byinshi cyane kugira ngo ibe yabasha kugera aho ingabo za leta zikorera imyitozo. Ibigaragaza neza ko hari deal ikomeye cyane yakozwe n'abasirikare batavuga rumwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ibintu byakomeye cyane, amakuru tugira haremeza neza ko umuhanda mugari uturuka mu mujyi wa Bukavu werekeza za Uvira hamaze kubera ibitendo bikomeye cyane, hamaze kubera ibitangaza. N'amakuru agaragaza neza ko imirambo myinshi cyane yandagaye muri uyu muhanda. Ni imirambo y'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'Abarundi batunguwe ku buryo bukomeye cyane n'igisoda cya M23. Ni nyuma y'uko M23 yafashe umwanzuro ukomeye cyane wo kuva mu bice bitandukanye Sange, Ruvunge, Kabunambo n'ibindi bice byo mu nkengero z'umujyi wa Uvira, ndetse bikaza kugaragara neza ko M23 yamaze gushyirwaho igitutu gikomeye cyane, ikaza kwisanga yamaze kurekura ibi bice kugira ngo hubahirizwe ibiganiro by'amahoro. Amakuru kandi nabanza kukubwira nuko impamvu M23 yavuye muri ibi bice nuko ari ibice yafashe mu gihe ibiganiro bya Washington byari birimbanyije, ndetse ni nayo mpamvu yasabwe kuba irekuye ibi bice yafashe mu gihe ibiganiro by'amahoro byari birimo bisinywa byo kuba yarekura n'umujyi wa Uvira. Ibi byose rero nibyo bigiye gutuma M23 ibivuye muri ibi bice nk'uko byanatangiye, ariko ndakubwira ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari bamaze kwibwira ko M23 yamaze kugenda ndetse yamaze gutorongera yerekeje mu mujyi wa za Bukavu hiryo, ndetse no mu bice bya za Kamanyora ntabwo byabagendekeye neza. Mu kuza n'ibimodoka bigera kuri 3 bivugwa neza ko byari kuri patrouille birimo abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'Abarundi. M23 irabisandaje ndetse bikubisa amakompora akomeye cyane. Bivugwa neza ko abasirikare hafi ya bose abatacitse amaguru bacitse amaboko, ndetse abenshi bapfuye, inkomere ni nyinshi cyane. Ni umugambi M23 yacuze mu gihe yari imaze kuva muri bice, ariko ikaza kugenda ikurikirwa n'ibi bimodoka byasaga naho biri muri control ndetse na patrouille by'igisirikare cya leta ya Kongo. Abasirikare ba M23 ntibarashira muri ibi bice nk'uko bigenda bigaragara, ariko kandi bafite ibindi birindiro bikomakomeye mu nkengero z'ibi bice basohotsemo, ibyanatumye iki gisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyarenze umurongo nk'uko nabivuga, kikaza kwisanga cyageze muri danger zone. M23 irabacupije neza, biragaragara neza ko amakuru yasohotse yerekana neza ko ari abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo bamaze kugwa muri iyi ambushi, niko twayita. Zari imodoka zishoreranye z'igisirikare cya leta ya Kongo, ndetse harimo n'ingabo z'Abarundi muri ibi modoka by'amakamyo, ndetse aho basaga naho bari kugenda bishimye cyane bareba ibi bice, ndetse byari byamaze kugenda bisa naho byarekuwe byose n'ingabo za M23, ariko ibibabayeho babaye nk'abakubiswe n'inkuba. Ubu tuvugana amakuru aravuga neza ko hananiwe kuza kwakura iyi mirambo ndetse n'inkomere, bitewe n'uko ubutabazi bw'izi ngabo busa naho buri kure, ndetse nta watinyuka kongera gukandagira muri ibi bice. Babonye neza ko ibyo batekerezaga atari ko bimeze, kuko ibice batekerezaga neza ko M23 yamaze kurekura tutaroma Burundi yabivuyemo, basanze harimo imitego ikomeye cyane, ndetse n'ingabo za M23 zikiri hafi aho, ndetse n'ibi bice bisa naho bigikontororwa mu buryo burindire gite. Ubundi iki gisirikare cya leta ya Kongo cyafashe umwanzuro wo kuza muri ibi bice kugira ngo bagende bareba aho M23 yagiye iva, ndetse bamenye uko baza kugenda bahashyira ibirindiro bikomeye cyane, ariko kugeza kuri ubu ngubu barahamagara abarokotse ngo baze gutabarwa, baze gukura izi mayiti mu muhanda ndetse n'izi nkomere, maze umuhanda ukomeze kuba nyabagendwa, ariko byagoranye. Habuze abaza kubafasha ndetse no kubatabara, kuko bavuga neza ko iyi mihanda kuyigerereza bisa naho bigoye, kuko bashobora kuzanaho bakaza guhura n'uruva gusenya. Ubu tuvugana imirambo y'izi ngabo iracyari mu muhanda uturuka Uvira werekeza mu bice bya Bukavu, nk'uko bigaragara ari naho M23 yamaze gukorera iki gitendo ku buryo budasubirwaho. Induru zirimo ziravuga, telefone n'ibyombo biracicikana hakurya za Uvira ndetse na Bujumbura. Ikinshasa reka sinakubwira, biravugwa neza ko M23 irari isomo rikomeye cyane hayi iki gisirikare, ndetse ridasubirwaho mu buryo bugaragarira buri wese. Ni inkuru igaragaza neza ko M23 kuva muri ibi bice bisa naho yabivuyemo ariko itishimye, ariko nta kindi cyari gukorwa kugira ngo ibijyanye n'amasezerano y'amahoro yubahirizwe. Ndakwibutsa neza ko M23 yafashe ibi bice mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari irimo irasinya amasezerano na M23 i Washington, ndetse na leta ya Tshisekedi.
aho bivugwa neza ko impamvu basabwe kuva muri bice nuko babifashe mu gihe amasezerano asaba guhagarika imirwano yari ari kuba, bisa nkaho rero ari byo byagiye bibagiraho ingaruka zikomeye cyane, ndetse nabyo byatumye bava mu mujyi wa Uvira. Kugeza kuri ubu rero igisirikare cya AFC M23 komeje kugenda gisa naho kiva muri ibice bya Kivu y'Amajyepfo ndetse bya Sange ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, aho hose hakomeje kugenda hagaragara abawazarendo benshi, ariko basa naho bafite ubwoba badashobora kurenga ibice ngo baze kurengera bagere nko muri iyi mihanda migari yerekeza mu mujyi wa za Uvira, wenda kugera za Kamanyura ndetse n'ibindi bice, kuko bisa nkaho M23 iki afite ibirindiro ndetse n'abasirikare bayo bari muri ibi bice. Ni inkuru zikomeje gusobanura neza kuba agahinda ari kose mu ngabo za leta ya Kongo FARDC, ingabo z'u Burundi FDNB, aba bose babaye nk'abakubitwa n'inkuba nyuma yuko aya makamyo yose arenga 3 yararimo abasirikare yakubiswa amakompura ndetse abegereye cyane, ibyatumye bahita bapfa ari benshi cyane, n'ubu imirambo n'inkomere, abacitse imitwe n'amaguru, abacitse amaboko, aba bose baracyarambariye mu muhanda M23 kandi yahise ibaka intwaro bivugwa neza ko bari bitwaje. Ibi rero biragaragara neza ko M23 nubwo isa naho yamaze gukora withdraw, izi ngabo zagerageje kwa advancinga zikurikira zahuye n'uruva gusenya. Ni ibintu bikomeye cyane M23 noneho yanze kuba yasubira inyuma totaluma. Izi ntare za Sarambwe benshi baremeza neza ko zamaze kurakara ndetse zariye karungu, ni nyuma yuko igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kugera mu bice bimwe na bimwe intare za Sarambwe zagiye zirekura. Ubwo turavuga ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo, Sange, Ruvunge ndetse n'ibice bitandukanye Kabunambo, ibice bitandukanye bya Mutarure ndetse n'ahandi. Aho hose M23 yamaze kugaruka ndetse biravugwa neza ko igaruka imbaraga zidasanzwe. N'amakuru agezweho agaragaza neza ko M23 yamaze kongera kwisuganya ndetse yamaze gutegura igitero gikomeye cyane gishobora guhita gikomeza no mu mujyi wa Uvira, nuko ngo kiba kikaba nyuma yuko isabwe kuva muri ibi bice by'umujyi wa Uvira, nyuma ikaba yongeye gusabwa kuva muri izi nkengero za Uvira. Benshi babonye abasirikare b'igisirikare cya M23 bafata ibikoresho byabo bagasubira inyuma, ndetse aho benshi cyane bakomeje kwibaza kuri iyi scenario kuri ubu intare za Sarambwe mu kwisuganya ndetse no kongera kwiyegeranya. Amakuru agaragaza neza ko zatangiye kongera kumanuka ndetse n'imbaraga z'umurengera n'ibitero, dore ko n'ibice bimwe zari zamaze kuvamo byari bitaragarukamo izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'ayo wazarendo, kuko zifite ubwoba yuko M23 ishobora kuba itashizemo. N'amakuru agaragaza neza ko M23 yamaze kwisuganya ndetse na General Sultan Makenga bivuga neza ko yageze muri ibi bice nk'uko byagiye bigarukwaho. Amakuru akemeza neza ko benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari babujije abasirikare babo kuba bahitira kwirukankira muri ibi bice kuko batizeye M23, kandi koko birabaye. M23 benshi bati noneho n'indi yihagarika ko yarenze ku cyitwa umurongo yari yamaze gushyirirwaho. Benshi bamaze kugaragaza neza ko intare za Sarambwe zasanze nta ushobora kuzitegeka ku burenganzira bwazo, bati nta ugomba kutumenyera uko tugomba kubaho ngo tugenere uko tugomba kubaho kandi atadutunze. Benshi bemeza neza ko rero mpamvu M23 yafashe umwanzuro wo kwiregurupa ndetse igahita yongera kwikusanya ku buryo bukomeye cyane. N'imbaraga zidasanzwe bivuga neza ko M23 yagarutse mu bice yari yamaze kugenda yamburwa, ndetse nta nubwo ari ukubyamburwa kuko yari yabirekuye ku bushake. Bikanavugwa neza ko hagiye gukomerezaho n'umujyi wa Uvira, bimeze nk'aho ari ikintu gitunguranye cyane mu gihe ingabo za leta ya Kongo, Abarundi, Wazarendo ndetse n'abandi bafatikanya bari bamaze kwishimira ko M23 yavuye muri bice yageze kure, ndetse mu mujyi wa Uvira basa naho bari bamaze kuregeza bimwe mu birindiro, bamaze kugenda bagabanyamo ibikoresho. Kuri ubu ngubu ntabwo biri buze kubahira kuko intare za Sarambwe zagarutse. N'amasasu menshi cyane ari kumvikana mu bice bya Ruvungi, ibice bya Sange, ibice bitandukanye M23 bisa nkaho yari yatangiye kurekura. Byongeye kugaragaramo aba basirikare ndetse bihuta cyane mu modoka z'intambara ndetse n'abandi bagenda n'amaguru, ibisa nkaho n'umujyi wa Uvira bashobora kuza kuwinjiramo. Benshi baravuga neza ko n'ingabo ziri mu mujyi wa Uvira yaba iza leta ya Kongo ndetse n'abazifasha bari tayari, ariko bari birinze kuba bakandagira mu bice M23 yari yamaze kurekura nyuma yuko abazarendo hari ibice binjiyemo bibabera bibi cyane, ndetse biza gutakarizwamo n'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo. Kuri ubu ngubu M23 noneho ngo imanukanye imbaraga zidasanzwe, biravugwa neza ko ishobora no guhita ikomeza mu mujyi wa Uvira, maze leta zunze ubumwe za Amerika yafashe umwanzuro wo guhana ndetse ikaza gukora icyo yifuza, ngo kuko n'ubundi ntabwo ari bo babagenera uko babaho. Tshisekedi yongeye
yongeye gutabaza ahamagara Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga neza ko bakoze trike isa naho ari ukubahenda ubwenge batigeze bava muri ibice bamaze kugenda bagaruka, igisa naho cyahangayikishije perezida w'igihugu cya Kongo ndetse na perezida w'u Burundi. Bari bamaze kwizera neza ko intare za Sarambwe zavuye kwizima. Amakuru agaragaza neza ko mama 23 yafashe uyu mwanzuro ukomeye cyane nyuma yuko ubutasi bwayo bwamaze kwibwira amakuru yemeza neza ko ikimara kuhava hahise hategurwa ibitero bikomeye cyane ngo byo kujya gutsembatsemba abanyamurenge ndetse n'abandi baherereye mwa biriya bice. Bivuga neza ko byapangiwe kugirwa iyi barracks ya gisirikare ndetse hazajya hakorerwa imyitozo, hakagirwa ku training wing ndetse n'ibindi bikorwa bya gisirikare. Mama 23 yanze kubyihanganira itigaruka inyuma ndetse biravugwa neza ko n'izinga bishobora kuzitumurura muri uyu mujyi wa Uvira, ibiri gutuma Kisekedi ndetse na Neva bahamagara ubutitsa kubo bari basezeranyijwe nabo kugira ngo izi ngabo zize gushyirwaho igitutu n'amahanga ndetse n'imiryango imwe n'imwe. Nubwo bigaragara neza ko ari ibihugu bishyigikiye mama 23 ko yaguma muri ibi bice ndetse ariko bamwe bakaba bavuga neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari igomeje kuba intambamyi ndetse yitambika ibikorwa bya mama 23 muri ibi bice. Inkuru zitugeraho ziragaragaza neza ko urugamba sasa rusa naho rugiye rwatangira kuko mama 23 yariye karungu ndetse ifata umwanzuro ukomeye cyane wo kugaruka inyuma nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Makuru atugeraho komeye cyane yemeza neza ko igisirikare cya AFC mama 23 nyuma yo kugaragara neza ko cyamaze kugenda gikura abasirikare mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo neza inkengero z'umujyi wa Uvira. Ubwo harimo ibice bya Sange, ibice bya Ruvunge, Kabunambo, ibice birimo nka Remera ndetse n'ahandi hatandukanye. Mama 23 ibingibi kaza kubikora ikava nk'uko benshi cyane bavuga neza ko yakuwe n'igitutu gikomeye cyane. Namakuru avuga neza ko abasirikare ba mama 23 bari basigaye inyuma baza kureka Wazalendo ndetse n'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC baza bishima baserebura nk'uko byagaragaye mu mashusho ubwo bavuzaga amafirimbi bisa nkaho bari gukora karasisi ko kongera kwigarurira ibi bice batarwanye nyuma yuko mama 23 bikuyemo. Abasirikare ba mama 23 bari bamaze gusigara muri ibi bice bakoze igitendo karahabutaka. Ni inkuru zivuga neza ko bamwe mu bayobozi b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi ababayobora nyuma yo kumenya ko mama 23 yamaze kuva muri ibi bice boherejemo aba basirikare bato ndetse bagaragaraga bishimye cyane kuko bongeye kuba basubira muri ibi bice. Ariko icyabaye ni nkaho aba basirikare bashutswe ku buryo bukomeye cyane na mama 23 kuko yabaretse bagaserebura icyo bakita nk'intsinzi nyuma yuko mama 23 iharekuye ku gitutu. Bivugwa neza ko ari icy'amahanga ndetse nanone biza kurangira hari abasirikare bakomeye cyane bo mu nzego za FARDC ndetse na FDNB baje kugera kuri itere ngo barebe uko bimeze. Aba rero nibo mama 23 bivugwa neza ko yahise irasa neza bivugwa neza ko arashemwo abarenga batandatu nibura. Bivugwa neza ko bafite amapeti y'abasenior officers mu gutungurana gukomeye cyane dore ko bari bamaze kuvuga neza ko mama 23 ibi bice yamaze kubivamo ikabisiga burundu. Ni inkuru yatunguranye ndetse yamaze kwerekana neza ko abasirikare b'igisirikare cya mama 23 nubwo bagiye ariko abari basigaye basa naho bategereje ikintu gikomeye cyane nk'iki ngiki bigiye gutuma izi Wazalendo ndetse n'abasirikare ba leta ya Kongo bahaguma ariko bikandagira. Amakuru aremeza neza ko kurasana gukomeye cyane mama 23 mu ngabo yari ifite ziri hafi aha zamashije kurasana n'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Nakubwiye neza ko ibice mama 23 iri kuva muri ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo guhera za Kabunambo, Sange, Ruvungi ndetse n'ibice nka Remera ndetse n'ahandi aha hose. Mama 23 mu gufata umwanzuro wo kuhava ariko yabonye itakoze igitendo gikomeye cyane dore ko binavugwa neza ko hari ibice byinshi ikirimo mu buryo bw'ibanga nubwo Wazalendo zagaragaye zigerageza guserebura mu bice bimwe na bimwe. Ubu tuvugana ni inkuru yemeza neza ko abasirikare bagera kuri 6 bafite amapeti yo hejuru mu gisirikare cya Kongo n'abarundi bamaze kuraswa nyuma yuko biraye bakaza muri ibice bisanzuye nkaho nta cyabaye. Kumbi mama 23 ntirashiramo. Nagahinda gakomeye cyane nkuko biri kugenda bigaragazwa ndetse binatangazwa aho benshi bavuga neza ko izi ngabo za leta ya Kongo zatunguwe ku buryo bukomeye cyane nyuma yuko bari bazi ko bagiye kuhafata nkuko bavuye mu mujyi wa Uvira bakaza kuwirundamo nabwo niko bari babigenje. Intare za Sarambwe rero zabatunguye ku buryo bukomeye cyane zisiga zimaze kubica ndetse bivuga neza ko izi ngabo za mama 23 zitagiye kure ndetse
ndetse zikiri muri ibi bice, nubwo abaturage bo batifuza kongera kubona wazarendo ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo aricyo gifite ibi bice M23 yamaze kugenda irekura. Ikomeje kugorana rero ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Namakuru avuga neza ko M23 ikomeje kugenda igerageza gukora ibitendo bikomeye cyane nk'uko amakuru abigaragaza, ariko iki gisirikare cya leta ya Kongo nacyo gikomeje kugenda kigerageza kwa advance kugira ngo gishyire ibirindiro aho M23 yavuye. Nyuma y'uko abayobozi b'iki gisirikare bamaze gupfa, bisa nkaho bari kugenda bikandagira nk'uko amakuru abigaragaza, ariko benshi bakavuga neza ko n'ubundi M23 itigeze ijya kure. Biravugwa neza ko umuhanda uturuka Bukavu werekeza mu bice bitandukanye by'umwihariko za Uvira wamaze gushyirwaho amabariyeri akomeye cyane n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu rwego rwo kwirinda ko bakomeje kwikanga abasirikare babo 23 bashobora kwinjira ngo bigize abaturage. Ibi rero birakomeza kugenda bigaragaza ubwoba n'ikikanga izi ngabo zifite, kuko M23 yagaragaje neza ko hari ibice yavuyemo, ariko bamwe baravuga neza ko itarashama, ari no mpamvu yamaze gutanga isomo kuri aba basirikare nk'uko biri kugenda abigaragazwa. Ni inkuru zikomeje kuvugwa ndetse zisobanura byinshi cyane ko abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyo bari gukora bisa naho ari ukwishora ahantu hasa naho hagiteze n'imitego ikomeye cyane nk'uko byagiye bigaragara. Bivugwa neza ko hari imodoka zigera kuri 2 z'igisirikare cya leta ya Kongo zamaze gutwikwa n'amagrenade yasizwe atezwe na M23 muri iki gice neza cyegereye Plene hafi na Kabunambo. Ibi rero birakomeza kugenda bituma izi ngabo za leta ya Kongo zigira urwikekwe ndetse no kwikandagira gukomeye cyane. Bamwe baribaza ati M23 ko yavuye muri ibice byose bigera kuri 6 hafi 7 kandi binini iraza kwerekeza he? M23 ubu tuvugana ifite izindi defense zikomeye cyane n'ubundi mu bice yari isanzwe ifite, aho bisa nkaho iri kurebera nanone hasi. Izi ngabo zamaze kugenda ziserebura intsinzi zitakoreye, ndetse nyuma y'uko nyine umwanzuro wo gukura ingabo muri ibice ufashwe, abarundi n'ingabo za wazarendo bo bari kubyina intsinzi wagira ngo babashije kubohoza ibi bice. Ni mu gihe benshi bavuga neza ko M23 n'ubundi kurekura ibice biri strategique yabyanze, ndetse igomeza kugenda igaragara mu bice bikikije hano ndetse no mu misozi imwe n'imwe, ari nayo mpamvu ikomeje kugenda ikora ibitero bisa naho ari ibitunguranye ku gisirikare cya Kongo n'abarundi bamaze kwisanga muri ibice yamaze kurekura.